nanga na are igoro omako motebi muna kwabe gate chisiringi sano etine chinke na ende rigienjera na ende chigendense bakachira nego chisa ali agero bogema bogo yana gochimoto mwanjira ndira mangana iyo egia kabera wana wa minto rero mokutano yotote neina tuachire gaso muchango oyo nero mogusi ekero tuachire ga togokwana mangana twaroro muraibu ense no mokonyi oye tiga twasabe binto seito ganto bwata mangana ito togokora ntogenda ari gokwana mangana itekero twakorira bageni bachire kibage ndio sabire para nto mutachiranse epare yego konya agusi torigo jogotenga ya kibage ni ngagwa kamnyarebe ngago chiokwana gento gete eyinsiasa ya yago chiesa ekero twachirega etotageta magende racho gochigo konyo mbogusi ose itoga obuna bwo bwanchani totagete se itoga tali okonya gwetana twanya kominana twanya goteba bakekero mugambi achire buna achira twanya kominana bone kero twamotebirie kene na beta keire boigo bona your excellency sikuwa nazungumza maneno mingi nilikuwa nasema Yesu ni Bwana shetani ni kumbavu lakini nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili abagusi oye wacha nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili. Your excellency, kwa maneno yetu ya siasa sisi saa hii mahali tumefika, sisi mahali jamii ya Mkisii imefika, ile kitu tunahitaji ni kushikana pamoja. Tumejaribu kuketi pamoja na viongozi wote, hata tukizungumza hapa yale yote waheshimiwa wote wamezungumza juu ya barabara. Hiyo ni manifesto yetu ya kwamba barabara zijengwe kila mahali. Lakini your excellency, kuna barabara kidogo pia ya national ambayo tuliweka budget juzi, ulituongelesha tukaweka budget kwa supplementary.